Sim VS150. Motor je počeo da gubi kompresiju, radio je sve lošije i lošije, čuo se neki zvuk šuškanja nekog. Znači, sa 26.000 km klip deluje u ok stanju, ima malo naslaga čađi. U čemu je bio problem? Kad skinete glavu i cilindar motora, uvijek treba obratiti pažnju na površinu gdje leže dihtung glave. Ako se vide ovakve razlike, znači u jednom delu sjajan totalno, u jednom čađav, to je znak da je dihtung glave tu bio loš. Isto se dešava i na cilindru. Znači ovdje se pod prstom osjećaju neravnine. I evo ga kako je izgledao dihtung. Znači koji je stajao tu, on je progoreo. Što se tiče ventila, najbolje, mislim nije najbolje, prva dijagnostika u radionici je sipanje benzina. Glava se stavi ravno, sipa se benzin u komoru za sagorevanje i ako u roku od par minuta se smanji ta količina benzina, znači da ventili propuštaju i da mora da se glava sredi na mašinskoj obradi, znači da se ušlajfuju sedišta ventila, da se izravna i ostalo. Tako da na ovom skuteru će to morati da se uradi i da se zameni dihtung glave.